Shalom Aleichem. Ili sofa manu malo Yesu Kiriso. Io te paatalo fatuai ili ne afiafi. Ma ole ma polo kalamile ne o Israelu le nuupa ia o Israel the Holy Nation. E ala lela o nanga le Global Kingdom TV channel. Ma ole nei afiafi o le amataina le nei polo kalamile te talo o na faasolo ai leo le tatu mata upu. Father, I thank you. I thank you that you are sovereign, that you are above all, that you are worthy of all of our praise. You're worthy of all of our devotion. Le nei tu la tama o le wa amatina le polo kalame e faatala noa ina e mata upo e faasino lo nu o Israelu e fisoswani mai lo afine e lo faunga e faamania fo e o le amwhaiona mafuta mai. And so I ask you, Holy Spirit, that you will lead and guide this conversation, this program. And I ask in Jesus' name, amen and amen. O te toi paatalo fatu, ili sofa manu malo o Yesu Kiriso, o le polo kalame o Israelu le nuupa ia, o Israel the Holy Nation. E tala no i nai mata upu e faasino ili nu o le tua o Israelu. Pela e sila tuai ili autu o le nei polo kalame o aso faamanatu po tau saminga ma mata upu ta ua e faasino ya Israelu. Ia lewa mai atu nei le faamanatuina o tau saminga e tolu i totono Israelu po o aso faapitoa. I le masina lea o se tema. Ia ma le amatanga o le masina nei o kitopa. E peona ta ua le telo polo kalame o mawai. O le kalena tangata iutaia e se mai lia me le kalena a tātou le whaongaina. I le nei tupo itu o le laulang. O nei asa whapitoa e te maua mai lea i le tuspa ia i le tusi lea libitiko i lua suma tolu. Mua o le sāpati o le whaamanatunga o ili ngā pū. O le siaso whapitoa le na whaamanatuina o le aso o le tongiola. Ia ma le tau saminga o whale apitanga. A o le masina le o e lula po i tisrei. A o le whaitau nai o masina e peona tā ua le tuspa ia. O le masina lo na fitu. Awa o le kalena e pena tatu whaitau le tuspa ia. Yo le kalena e amata le o le masina mua. Le kalena le tuspa ia. Le tausami le masina le amata le whamnatua le tausaminga o Pasika. Lono winga la e o mai i tausaminga nei po aspapito nei. Ua masina lo na fitu i le kalena faa a le tuspa ia. O nei la aso, la tatu wapa ai ai nei aso whapitoa ia malo lato tāua, ia male au ngā foi mo i tātou tangata kirisiano. Awa pena tāua i le lebitiko e lua suma tolu, na whaatunu i nā ia le atua Mose, ina ia whai atu le whanaunga Israelu, e au ino whaamanatu o nei aso whapitoa. O le aso mua le masina lo na fitu, e whaamanatu ai ia ili ngā pū. O le aso se fulu, o le aso o le tongiola. O le aso se fulu ma le lima, o le tausaminga o whale apitanga. O nei tausaminga uma, tato wapa aia i whaatonunga le tua i tausaminga nei, o aso e malolo ai le whanaunga Israel, o aso e whai aini whaapotuputonga pa ia, e ave e taulanga i le tua, ia ma oli ai i luma o le tua. Amen. Ma o se vai taula le nei, pole i kalena tangata i taia, o se vai tau o mana tunatunga, ma whaamanatunga. It represents themes of repentance, o le salamo, atonement, tongiola, divine judgment, whaamasinonga, as well as gratitude, loto whaapatai, and joy in God's provision.
oli li fo ai le atua i le tangata lava ia malona ainga. O le tau saminga o ili ngā pū o se whamanatu o le tāua lea o le salamo. O le aso o le tongiola o se taimi e mānatu natu ai le tāua o le whaamangalo atu. O tau saminga o whale apetanga o se taimi e mānatu natu ai i le whaamaoni o le atua malana fo ai. Le lala pai tau inatu ia le tau saminga o whale apetanga. Ie maua le witiko e lua suma tolu. Ia la o whai tau watu ia le whai upu e tolu iwa e o le whai upu e whasu mai pā. O le aso se pulu ma le lima o le whitu ngā māsina. Pe a uma o na whaaputuina e o tau le fua o le whanua. Ia o tau whai a lava se tau saminga ia Iova i aso e pitu. O le aso mua e whai masa pati lea. I le ma le aso valu e whai masa pati fo i lea. O le aso mua foi. Tau te ave ai fua o la au matango fie o lau pama. Ma la o la au fefele. Ma ngā rava mai le alia. Ma ia o tau oli lumo le atua lo o tau. I lumo o Iova lo o tau atua i aso e pitu. Ma ia o tau whai ele tau saminga ia Iova i aso e pitu lea tau sanga ma lea tau sanga. O le tula fonu e whaavavau i o tau tupula ngā muli. I o tau whai ele tau saminga i le pitu ngā maasina. Tau tina nofo i whale apitanga i aso e pitu. O tama le ele uma Israelu la tau tina nofo i whale apitanga. Ina ie loio o tau tupula ngā mulina o wha nofo ai le whanaunga Israelu i whale apitanga. Ina ua o au mai ai la tau ai le nuo ai kupito. O a ua Iova lo o tau atua. O na tau atu le e mose le whanaunga o Israelu o tau saminga ia Iova. Pei o na taua o le vai tau na e whaamanatu ai tau saminga. O se vai tau e mānatu natu ai. Poi ai se a e whaamanatu ai nei tau saminga ba nei aso whaapitoa. E pei lau na taua o le tau saminga o ili ngā pū. E o se whaamanatu lea mo i tātou tangata kiritiano. Le taua o le salamo. O le aso o le tongiola, o se taimi e mānatu natu ai le tāua o le whaamangalo atu. Ma le tau saminga o le whale apitanga o se taimi e mānatu natu ai le whaamaoni o le atua. Amen. E moni lava e leo whaamanatu e to o te leo tangata kirisiano nei aso whaapitoa. A o nai le sona tāua na mo i tātou. O le sona tāua na mo i tātou. Au wale tātou sa walinga whaale anganga. Ia lala wa umatu le pisia Israel. I le whaamanatu ai o lato aso whaapitoa. Ma mai tau atu ai fo ilunga o au benga pailangi. Ia le tō tele o sa mua na malanga atu i te tono Israel. E whaamanatu nei aso whaapitoa. Awa o le tele fo i whaala putuputonga te tono Israel. La tau te whaiani konferenisi mani mawhutanga tatalo e whaamanatu ai i aso whaapito. E peo na whaatonuina e le atualo no nuu o Israel e whaamanatu. Ia na pesili le aise ala e tāua ai mo i tātou. Ona a tātou whaamanatu se aso whapitoa. E te tauna tātou e loa se mafua anga e whaamanatu ai. Le ale mafua anga whaatonu ai e le tuolo na nuu e whaamanatu nei aso whapitoa. Ia le tātou te papa e ai ni mea tātou whaitau ai o aso e malolo ai e whai aini whaapotopotonga pa ia a vea le taulanga ia Iova ma oli i luma o Iova. Amen. O se whaamanatu na mo i tātou. Oli i luma o Iova. Mana e fo is whaamanatu na i tātou tanga Kirisiano o ai la tātou. Ave tātou taulanga i ave i le atua.
e ave i le loto malie, ave mo le tato oli oli. O te lo fo e olu mana i le sauni atu e fo e le ka le sia o le metu tisi le la tau fo e whainga tau langa. E fo inisio a inga i sa mua. O lo sauni atu e whainga tau langa. O le e beona tau fo e le tusi i le whenga inga fo. O le fo ai ma le loto malie. A o nei tau saminga pero tau saminga o whale apetanga. Wha amanatu mai a te tātou. Tātou te oli i lumo o lumo o Iova lo tātou atua. Le whaatonu mai fo i le aso mua mai. A vei la au matango fie. I le whale o le atua. A e te oli ai oi. Nono winga e tā ua tele. Lo tātou oli i le atua. So o se mea tātou te whaia. Tātou te whaia male oli. A tātou malolo. Tātou te oli i le atua. A tātou oni, tātou ini whaapotapotonga pa ia. Tātou o male oli i le atua. A ave fo ia tātou taulanga. Tātou ave male oli. Ia tātou oli i luma o le atua. O le whaamanatu na e maua mai. Po o le sona tāhuana. Tātou te maua mai i le tau saminga o whale a pitanga. Wa o telo taimi pe wa ai fo ia wa o telo fo ia e mau e fo ilo nei tangata. Pe avia tātou taulanga e ave so o loa tātou taulanga pe wa amata lona no ave male oi, ave male loto pe o lo loto momomo. A whaila ua tau mo watulo o le tua e ale i au taulanga e ave le tua. Ia avia fo ile wha amanatu o le matatu mata upu nei afi a. Ia tātou whaia male oli. Pe fo ila o le apostolo Paulo mai. Ia o tau oli. Ia o tau sona oli. O a tātou ngaluenga o whaia mo le atua. Ia tātou whaia male loto oli. Amen. Pe o le whaamanatu. Ia tātou whaita wai tau saminga o whale a pitanga. Amen. O sisi le sona tāua fo e mo i tātou e maua mai i nei ia tau saminga pe ona tāua e tolu tau saminga i wa uman whaamanatu o le aso i li ngā pū. Tātou te manatu natu ai lono winga e le aso i li pū al angin suli e si iti ai le whanau a le atua. Tātou te loa lava i lo tātou wō langa i le nei lalo langi. Pe tātou te pe si iti e tātou te me i le pū al angin suli. Pe le ai. E tāu ai la o le ola o le tātou ola i le nei o langa e ilo na tau nuunga. So awana i tātou ola sama noa. Ia tātou ola mauti noa. E ele taimi e umai o tātou ngā ruenga e luna nei lau ele. Ai tātou, ai wal au mai lo tātou matai. Pe a vea i tātou oni au na e beona tā ua fo e whata oto Yesua. Beona tā ua e whenga inga fōa. Mai ulo whale mai i le fia o lo wali. A whaila tātou te le ngā lulue i nei. Au tātou iai i le nei lau ele. Whaatali le taimi e si ai tātou. Mawala au i nei tātou e watu le tātou nu umoni le langi. E tātou te loa lava i nei. I le tātou tau i po whea tātou te i uaia. Pe tātou te o i le ola e whaavavau le tātou tama. Mbele ai. Pe maua fo iso tātou pale o le maua ina o anganga mo Yesu Kiriso. Pele ai, lono winga, o le tangata Kirisiano po o le tangata wa avea maso o Yesu Kiriso o lewa avea le awhionga pa ia le atua mata iala i o tātou tangata. Tātou te le nofo o in tātou tangata e ngalulue mo le li, amen. Mana i o le whaamanatu o le whaita wai i le lebitiko i lo suma tolu whamai. O aso e te mā lo ai, lono winga, na e aso lo o whaamanatu mai le tua tātou te mā lo ai. E fo i aso tātou te ngā lulue ai. E a tātou ngā lulue
ai le yo o mai le po. E tato ngā lulue a maua le mālosi. E pei fo e ona tusia e Solomona, le tusia whaila unga. I mana tua lo walii, i le teimi o lo talawou. Teimi o lo mālosi, mana tua ai le atua, i o sapa manatu nā. Mo i tātou ia, so se teimi o lo tātou soifua, i a tātou mana tua le atua. Amen. So recap, po le tātou o tau saminga i e tōlun tātou po o hasa whapitua tātou wapai ai. Tau saminga o ili ngā pū. Tātou le salamo. Tātou le whail whina ngalo le atua. Nono inga ili malipu. Tātou te le whaatasi atu le ola e whaamau. O le aso le tongi ola. O se taimi e whaata ua ai le tātou mana tunatu. I le tāua o le whaama ngalo ina. Ua whaama ngalo ina i tātou. Mana i o le tatalo o la fionga pai le Yesu le na o ai ona so o ava mai. I e whaama ngalo atu. Bei ona o whaama ngalo ina. Whaama ngalo atu. Nono ina, a tātou le whaama ngalo atu. E le whaama ngalo ina fo i tātou e le tua. E se le whaingo fia na tau o le upule o whaama ngalo ai. E se le momo tātou loto. Ti ngā o tātou loto i teimi e whaatino ai le whaamangalo. Ai a tātou whaatino ina loa le whaamangalo. Ua o whaasa o loto ina i tātou. O le si fo i tangata, e le se oli, ona e le o iai se whaamangalo. Se loto whaamangalo. E le mawhaila ona tātou oli numo le tua e pei o le sona tātou te maua mai le tau saminga o whale apitanga. Pe a whai o loo ti ngā o tātou loto. E a vea ia le wha manatu al upo le tua nepia. Ia tātou wha mā ngalo atu. Amen. A whai fo e ui e se sasi a le nei au auna ma le nei polo kalamea. I wha mā ngalo le au auna. Amen. Mana ye pena ta o le te talo le na o ina e Yesu lona au soa o le wha manga lo atu e wha manga lo ina foi I tātou. So those are the three festivals. E ta ua o tau saminga ale atua e wha manatu tangata Israelu. Ai e te tau fo ina tātou wha manatu ina. Awa e a ngā mo I tātou. Amen. Ale nei la fia. A whai o ese tasi o lo o tau wibi lava pe whaamanga lo atu pele ai. O lau te talo, ia pa I atu le anganga o le tua I atu o ele nei a fiafi. Ia mawhai ai ona e whaamanga lo I nātu se tasi ua te tauna e whaamanga lo ai. E te sao loto ai, ma e oli ai I luma o le tua. Amen. Ia o le sona na tātou te maua mai I tau saminga I e tolu e whaamanatu a tangata I teia. Tātou o mai lola I lea I mata upu e whaasino ia Israel. I le aso se fululu o se tema, I le fono tele a malo au whaatasi na palo tai nai e langolango ina se tau tingunga le tau o le New York Declaration. O loo whaamatala I nai la asanga I le lua ai o se tete I le bao Israelu ma Palestina. Lono winga o loo mana na au le toa tele o malo au whaatasi. Ina ia Molo wa ia nei le malo o Israelu. Ai te tau ona fausia ina le malo po se tete a Palestina. E se lau fas puluma le lua malo na palota ia talia ina. E se fulu lua malo e le iwhaia se la tau palota pena Epstein le a fia I Samoa. Ai e se fulu malo na te ena. O Amerika, Argentina, Hungary, o Israelu, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, ia Matonga. Malaya leia ia na ia tunu u Pasifika ia lena te ena lea declaration. Mai tau atu waile saunoanga a le Foreign Minister a New Zealand, Winston Peters. Lena e ole tūlanga New Zealand, o loo mana na o New Zealand ia
ia se tangata Palestina. Ai sa unoa Winston Peter, o le taimi nei, e le mawhai o na alua ia pe amania ina, le se Palestina e taimi nei, o loo vevesi le taua, o loo pulea pe Hamas ia kasa, ma e loo iai foini, e loo manino tele mai foi ia ta iala e fausia ai, se tangata Palestina. Pa mai o loo tele foi fesili ale malo o New Zealand, ma o loo faatete ai. E ma fai o na alua ia se atunu o se malo tuto atasi, pe a fai e au sia ai a inga o loo faa ma oti mai I tula fono faa bao malo. So these criteria include having, before you establish a new state, there are criteria that needs to be followed. Ma ole manasula ale malo o New Zealand e loo e le tatau o na aloa ina se petalia ina se pausia ina ole malo Palestina le vaitau nei. Ona e loo meet te la tole tele criteria a tatu titilo la criteria ina ia pausia ina ile se malo fo. These criteria include having a permanent population representing different social classes, the ability to govern itself internally and handle foreign affairs. Ia mawhai o na pūlea I tonu, ia pūlea o na tangata, ma taua lima ina ma ta upu I fafo. Ia mawhai fo I o na pūlea a tualo na territory, full control over its territory. O ila le e loo manino mai ai pe a whai o watele atunu o pe o Kanata, o Australia, o Engelani. Lo fa mai lo e te tau lo na fausia ina se tete o Palestina. Ai tato te papa aila a whaila o lo iaini a iainga a le tula fono whaabao malo. For my the ability to govern itself internally and handle foreign affairs. Tato tilo lai te tono Palestina e le teimi nei ia. O se whaalape tonga whaatupu whaalawe lawe le Hamas o la tauna e pulea kasa. Sa tō o malola le sipito le ta o le West Bank po Utah e Samaria. E ese fo ile pulenga la e pulea ai. Lono winga, le teimi nei, e lo o mawhaina pulea lava e lo o iai se e lo o iai se na fo ai ngai mawhai ona pulea uma I a territory a Palestina. Langa ese lesi whaaparoputonga le pūlea le sipito. Pe ese fo ele e lo o mautu po ai e pūlea. Pe ona ta ua le fitapita o Vincent, se tasi o porkalami o mawai E pe ia ese lai pūlea sa vai, ese fo ele pūlea ia upolua. E lo o ia ese loto matasi. So lono winga, ele te taula ona alua amana ina se tete a Palestina. Ona ele o iaise, ele o mautu po ai e pūlea uma Palestina. Tana ese lava tangata lai pūlea ima o. Rata vai valai Samoa, e tasi lava ia le palemene lo ia nei. E pūlea ia motu uma o Samoa, sa vai, o polu, o apolima, o manono. A tūla I mai I Palestina, e ese. E lo o tasi se whalaputonga e pūlea. Lona lua whamai. Whaamaonia whaavae e ala I tūla whono tonu. Whaamaonia whaavae e ala I tūla whono tonu. Ai tātou tilo I whaavae na mafuai o na fausia I na Hamas. Le whaalaputonga whaatup whaalawe le pūlea kasa temine. O le na lato purpose mua o le whaumatia o Israelu. E le o iai se whaavae tūla whanotonu na. Na tō mai la I lea I le Palestinian Authority. Leiva ia le si pito o tangata Palestina. E le tatai whaia ni la tō pa alota. Ua ova nei ma le se fulu joi ti luas fulu pe ova ma luas fulu. O iai lava I le pae ingala iai. O le maa loa na tūla I mai le tausanga luaf me leonu. La e tūla I mai teimi nei.
awa ele faia ni la to palota ele peila o Israelu e fai mawhainga a palota e mawhai foi na yele sa alotonga e te alo ai ni solo te te au te tonu o ai Palestina ele ese sa alotonga e te fai ai ni solo te te e fa umatia la tau e ala i pule ngai e pule tangata Palestina e te mine lono winga e lo i ni fa vai e fai ai ni tu la fono tonu ma e le mafua anga o le tele o nei malo o tangata alapi o lo mana na o ina ia fa umatia le malo o Israel ina awane ito yai le malo Israel. That's the only reason why they exist. Ma tatou te loa e le au ngā tutusa ma le awhionga pa ia le atua o le whina ngalo le atua o lo iai ana por kalame mo lona nuu maona tangata iutaia. Pe wa atua nei le masina taloaina o awa e tuai se mawhitanga na whai eise saunoanga a se whaiwhi au mai kasa. E se fo ile mana i o le whanong longo i le tautinonga ma moli maua sia whaiwhi au i te tono kasa peia o ia se whaiwhi au mo mua se e kale sia lotu whao evangelical church o wale tele o e kale sia whaatutu i nei te tonu o society te tonu o ni kale sia wa le vana iai for example the Coptic church e le tauela to ni tangata evangelical pa o le lotu lea i te tono kasa le na pene singa whaiwhi au lea le na whaiwhi au o te mila neo lo i malona a inga i Amerika a le te le ia o ni whawhita au li fo i na paasoa mai e si whaiwhi au lea i le persecution po le leanga atu fo i o tangata Moselemi i tangata Kirisiano e tele na pomu ia le fale ta o le Bible Society fale anga ina ia malu so ai tato papa ai fo ila i le tele o atu nuu o lo i tangata Kirisiano o tele o tangata Kirisiano lo o sawa aina i tele o isi atu nuu ai mese lava lo tato papa ai i tala foe au mai ale atu nuu leo Nigeria e tono Amerika e fo ila atu nuu o lo o tu o lo o i aile lisi o atu nuu o atu nuu e ese le sawa i tangata Kirisiano a hewa aile lisi lea Elo ye Israel awa esel fata o Israel o tangata Kirisiano o to tele o tangata Kirisiano tu silima ile malo o le tua fapia o Israel le tali tonu le tua ai o te tau tino atu o lo o yai tangata tali tonu ya Yesu i to tonu o Israel ai ta ua foi la spefe aulia e se le sawaina o tangata Kirisiano e tangata Moselemi i te tonu o kasa lono winga a tato te talo a faila e fina ngalo le ia malo au fatasi e fausia se stete a Palestina ia awana i pulea e tangata e faasanga tau i tangata Kirisiano ile amata ina tasiiva valuspulu e o male tasiiva i vaspulu pe valusful pasene o Bethlehem lele i lalo le vaenga tangata Palestina. Valusful pasene o tangata Iutaia o maltemi nei. O lalo i fo male pe wa luasful pasene o tangata nopo i Bethlehem o tangata Kirisiano ale to tele o tangata Muslim. Ona ole sawaina no nai tangata Kirisiano o tutonu. I tutonu a aie e pule le malo Israel. Ese le tupu maolaola o ikale sie Kirisiano ona o le anga lei o Israel. Masamo o le tatou
por kalamena ne fiafi tatu tatalo mo tangata Palestina ina ia pesuia ina ile tua o tato loto so ave esele itsa I tangata yuta ia ma Israel ia alo lo fatu ia fa pena fo isa tatalo mo Israel ia alo lo fatu I tangata alapi o lo o mau I tatonu o Israel ia ma aia lai pulea I tangata Palestina le baso foi lo ma vai ia le taso vai wa fa sa lo to ina tangata ina tau pia Hamas the release of the hostages lua se pulu ia nai tangata ina tau pia Hamas ia le na ma fai ona toi fa sa lo to mai ma tu ina mai la to ain lua se pulu valu tino tangata na mali liu ina ua awe whaatangata o taua Hamas lai se pulu tolu a inga o lo whaatali pia I tino o lātou tangata maliliu ma o le aso se pulu ono o ke topa le vai aso ne ma vai atu nei lena whaamanatu ai le lua tausanga talu na oso whae mai Hamas ia le malo Israel le mafu anga na amata ina le taua lewa taufi na le taimi nei ia lena whaamanatu ai te tono au kilani ia ma Wellington I le aso tofi o ma vai atu nei I whaamanatu ai ia le whaapupo ngā ina fo o le nu o le atua I le oso whae a Hamas I le aso fitu o ke topa lua o lua tolu ma o lea mafutanga na whaia le na au ai atua I le aso te nei na whai tono o le sunako ia tasi lava le sunako a tangata iuitaia le ite tono o Wellington I o nā le na whai ai ia asa leo leo ina fo ia leo leo awa amu ia tātou a tangata Cristiano so semi a tātou te mafutai ia le popole te le tātou le security le mana amieni leo leo e o mai leo leo ina ia lotoa a tangata iuitaia po tangata Israelu e whai lo se lātou mafutanga ia te tau lava ona iai leo leo e leo leo ina ona o tangata po I le ngata I te tee ia e whaasanga tau atu le nei afi e whaatau ai tātou te alo lofa I tangata umalava tātou te talo mo tangata alapi tātou te talo mo tangata Iutaia tangata Israel tātou te talo foi mo tangata Kirisiano o le aso o le amatanga lava o November I think o le aso lua po le aso tolo November o se aso whapitua na le laulangi atua e whapitua e te talo ai mo Kirisiana o e whaasawaina so it's the National Day of Prayer for the Persecuted Church a whaila o le whaanonongo mai nea fiafia manai a foe ai awai e lo tangata awai foe se mafutanga te talo e mafuta tuai polau e kalesia e paule le aso I le aso sa so that's either the lo le aso lua o le aso it's a kalena okay o le aso lua sorry excuse me aso lua November is the National Day of Prayer for the Persecuted Church ia manaya ai tātou manatua ai tātou te talo mo tātou uso matua ngane o loo whaasawaina ma whaatinga ina o nisi o loo tuito po whare pui pui le nei la baba yaso len tātou baba ai atua I le tele o nai whewhi au ia na arrest I te tono o saina laua whale pui pui I te tono o saina ia nai whewhi au Kirisiano ia le ngata fo lea le alu o le whaasawa ina o nai tangata Kirisiano I tonu o Nigeria pena vai te fo se tasi o biro neva ya se tasi o whewhi au lo au mai sana saunoanga le whamai wālua ia vai aso e lo misi lava se aso o tanu tangata Kirisiano I le whaasawa ina
leanga atu o tangata Muslimi te tono Nigeria. Ia me se po ile tele o nisi atu nu o laulangi. O le mea fo ina o te whaafetai ai ile atu o lo tatu au mau i ne atu nu o New Zealand. Atu nu fo i o Australia o Samoa. Ia ma Amerika o lo tatu mau le sa o lo tonga. Tātou te mafutai, tangata Cristiano. Tātou te whaita wela whiunga pa ia le atua. Tātou te mafutai ni mafutanga pa ia. Whaala pistotanga pa ia. I sauninga tātou te vivi ai le atua le sa o lo tonga. Ai telo nai tangata Cristiano isi atu nui. E lo o maua le sa o lo tonga. E vivi ai le atua. Ma awai atu ai ni mafutanga te talo. Ma ni mafutanga bini sauninga. Ono o le whaasawa ino e lato. Ile nei la fiafi ia avatua tātou loto whaatua tua i le atua. O le au taita ina i tātou le tatalo. Whawhitaita mā i lo whamalo wanga lelei. Whawhitaita mā wa mātou wa aia i au vāwenga i te whaia i lo mālo Israel. Le mawai atua e le lua awhio tau sanga o e tue whausia ina. Ono o lo whaamaoni i au wholofolanga. Ma au fia ngainga na pausia ina ma au tangata. Whawhitaita mai le nei afi i au whionga pa ia. Ai le Levitiko i lua suma i tolo o lo tala nua mai i tau saminga i aso whaapitoa. Na e whaatunu i naila o au na mose. E whaiatu ia Israel we au ina lātou whaamanatuina. Wa belea ma le sona tā ua mo i mātou. Ta mā whaafetai wa mātou i loa le tā ua o le salamo. Ma le nei fo i afi. Mātou te atu ai au luma. Le lau nofo a lii. Ma le loto salamo. Mātou te salamo ma i mātou leanga umalawa. Mātou a mio leanga umalawa. Matu atu le mātou whaatua ngai i atu o e tama. O te talo fo i le atua le afi. Mātou te manatua ai. Nisi o mātou a inga. Mātou tangata Samoa. Ina ia lātou salamo. Fo i atu o e tama. Mātou te manatua ai ia le whata oto le wii. Tama o e watu ese o ese ma lātou a inga. Ai o atu e whai o lātou loto. O ese malau e kalesia. O ese ma mawhitanga. E ta uailo suafa. Ai whai o lātou loto. Tama o te talo whaapitua mo i lātou le nei afi ina ia lātou salamo. Father, I pray for the prodigal sons. That they will repent. And that they'll be coming home. Come home to you. Te mau te whawhitai fo i le sona mātou te maua mai le tau saminga po le asa whapitua o le toniola. Le tāua o le whaamangalo. O le loto whaamangalo. O te talo lawa fio ta mā. O ai lava mātou te le whaamangalo atu ia e. Anga le leilu anga pa ia ma ia e whaamanatu mai. Ni a mātou te i lua ai o na mātou whaamangalo atu. O te talo fo ia te lātou o lo whaalongo mai le nei afi. O lo whaawhainga tā ia te lātou o na whaamangalo atu. O no ni awhianga mātu ia mati ngā o lātou maua. Ai ta mau te talo lo nganga pa ia. Ke sosoan ia te lātou ina ia lātou whaamangalo atu. E peo na e whaamangalo ina i mātou. Ina ia whaasa o loto ina i lātou. Sa maa whaapatai i le sona mātou te maua mai e tau saminga o whale apitanga. Ina ia mātou whaia tau langa male oli o luma. Ia mātou oli o luma. Sa mau te talo foi. Nisi le tua mou le oli ia te oi. Se tasi o fuolo nganga pa ia ina ia toe wha foi ina mai le oli ia te i mātou. Mātou te oli ai ia te oi. O te talo mo lo malo Israelu. Le pale mene o i lātou lo
ngā whatia ma le vainga o le malo ma whaia ia ni whai unga ina ia manui ai o tangata ina ia vi ai oe o te talo foi mo tangata alapi o lo i te tonu o Israelu ma i tu ma ai o Palestina ina ia maua e la tole loto alofa e alofa ia te oe e alofa i o tangata Israelu o te talo foi tangata Israelu na ia la to maua le alofa ia la to uso tua oe o te talo foi le tua tama i e whaamalolo o i e o mawhatia o maua e loto mawhatia i e whaamalolo o la to loto tinga tama manatua e foi ia tangata kirisiana o lo whaasa waina ono oe ono lo suafa whaftai e whaamalo si e ino mato loto pe a mato manatua o sau noanga o lana i tangia i mato ona o oe tama te talo mo e o whaasa waina ono lo tala lelei ina i e whaasa o loto ia te lato o e te tono fale pui pui i e whaamalo sia o lato loto ma whaatupu te leino lo lato whaatuatua o te talo aile tua tama nei afi i e whamania le o nanga le Global Kingdom TV channel i e le alu foi o le tala le lei i le nei laulangi Father, I pray that you restore to us the joy of your salvation, of our salvation, the joy of our salvation in you. Whamania Pastor Mike Masara, ia whamania foi, le tuatama, ia o auna o loo, whaia ngā ruenga whita o le luluina o le saito, o le fesosoani i e o mana o mia le fesosoani. Father, we thank you for your word. We thank you for answering our prayers. And we love you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ia whaptai sa moe lo mafuta mai i le tatou mata upu le nei afi ia mai se po i le tatou mafutanga tatalo ia ai mafuta mai se aso o lumanai o te lofo i o alata po se porkalame e awai mai ai le pita ia wa po se updates mai le nuu pa ia whamania le tua ia pa ia tule anga le tua ia te oel nei afi whamania le tua ia Pastor Mike Masara le au nanga le Global Kingdom TV channel ia ai mai se foi ia au na uma ma o tau uma lava o mafuta ma le afi. God bless. Shalom, shalom.